Tātou tāpuai I le tua. Fauta o le whanau. O le tofi lea mai I le lii. O e ua whanau mai. O le tawi lea mai I le lii. Tātou te talo. Le tualo mātou te mā Silisili e se. Wauru whare mai lo a ingai wha manatuina le tāua o le nei aso. Le aso e whasino I tina o le lalo langi. Mātou te wala au I la au whio I le nganga marwhalo alo te le lava. Le lingi mai lo nganga pa ia ia te I mātou. Ina ia ato toa ai o le nei Sauniga. Mai I le a matanga se o atu I le ngata anga. I le suafa o Yesu ke risolo mātou wali I whaola. Amene. Tātou vivi atu I le atua I le pese ua Sauniga. Faatuatua fa apostolo. Ngangana fa Samoa. Ngangana fa Peritania. Ua o faatuatua I le atua le tama. O le ona le malosi umalava. O le na whaia le langi ma le lalo langi. Ua o faatuatua fo ia Yesu keriso o lona alo e to tasi o lo tātou walii. O le na whanau e le anganga pa ia. Na whanau mai ia Maria le taupo. O le na puapua ngā tia I le pule a Pontio Pilato. Sa whasata Rorina, sa maliu, sa tanumia, no o ifo I se oli,
O le aso tolu na toe tū mai ai na ye woti. Ngā whioa e i le langi. O lo ubanofo o ia i le tū tau matau o le atua le tamā. O le e ona le mālosi umalava. O le atoe a whio mai o ia e whamsino i e ola atoa mai e woti. Ua o Faatuatua i le anganga pa ia. Ua o Faatuatua i le kale sia pa ia e au fiai no uma. Ile mare mafutanga le au pa ia. Mare wha mangaloina o ang sala. Mare toe o le mai o le tino o le tangata. Ile mare ola e wha vavau. Amen. United Church of Christ. Statement of faith in the form of a doxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God. And to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You sit in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous word declare through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world, and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggles for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in your will, which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. O a tātou sanga, o le a mōlia lea i tina, ia Babra Matafeo. Let us pray. Samoa and the whole world has awakened to your light. We have seen the greatness of you. We hear the birds singing in this holy morning to you, the glorious King. Praise you, Lord, our defender and protector, throughout the night and day. How awesome is you, Lord. Holy God, the Father, holy is your name. Praise to you, the most powerful. All of us mothers of the world have reached this important day. Your praise is just and worthy. You have blessed us to give birth to your will in this world. Almighty God, we strive even when our people are weak to keep your words and teach our children in righteousness. Life strikes at its time with its burdens, but we know you are a God who fights our battles and won. Sovereign Lord, help us through the power of the Holy Spirit to maintain our hope and love for our families. We are asking in your love through Christ, have mercy on all the deceased mothers, living mothers, widows, and new mothers, to fill their dreams with favor from you, so they may serve their families within the reach of your love. We pray for the need of the world, healing from sickness, hunger, homelessness, poor, unemployment, and for most, a relationship with you, God. Some mothers are not enjoying this day due to family dispute or dealing with the loss of someone dearly in their circle. You may comfort them in your timing and bring healing into their lives in Christ.
I am asking you, Lord, to bless the reading of your word today. Bless our Mother's Day service and all. Be with our First Lady Soli for the inspiring message for us, and I lift this service unto you, Lord. Father God, we acknowledge that we need forgiveness because we drifted away from your presence. We neglect your love that Jesus died for our sins. Please don't turn your face away from us. Come near and attend our cry. Thank you for your awareness. When we fall, you are there to catch us. Forgive us our wrongdoings and shortcomings. Forgive us sinning against your Holy Spirit, against Jesus, our Lord and Savior. Forgive us in all things we have done. We ask you in all these things in Jesus Christ, our Lord. Amen. Tātou vivi atu i le tua i le pese ua Sauniga. Yes.
Faitawina o a fionga pa ia le tua. Ngangana fa Peritania o le tina ia Sierra Sua. Ngangana fa Samoa o le wharitua ia Soli ulare sua. O Faitawina o a fionga pa ia a le tua. Our reading for today will come to us in the New Revised Standard Version with the book of Titus 1, verses 1 through 16. Let us hear the word of God. Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, for the sake of the faith of God's elect and knowledge of the truth that is in accordance with godliness, in the hope of eternal life that God, who never lies, promised before the ages began. In due time he revealed his word through the proclamation with which I have been entrusted by the command of God our Savior. To Titus, my loyal child in faith we share. Grace and peace from God the Father and Christ Jesus our Savior. I left you behind in Crete for this reason, so that you should put in order what remained to be done, and should appoint elders in every town as I directed you. Someone who is blameless, married only once, whose children are believers, not accused of debauchery and not rebellious. For a bishop, as God's stewards, must be blameless. He must not be arrogant or quick-tempered or addicted to wine or violent or greedy for gain, but he must be hospitable, a lover of goodness, prudent, upright, devout, and self-controlled. He must have a firm grasp of the word that is trustworthy in accordance with the teaching, so that he may be able both to preach with sound doctrine and to refute those who contradict it. There are also many rebellious people, idol takers and deceivers, especially those of circumcision. They must be silenced, since they are upsetting whole families by teaching for sordid gain that is not right to teach. It was one of them, their very own prophet, who said, Cretans are always liars, vicious brutes, lazy gluttons. That testimony is true. For this reason rebuke them sharply, so that they may become sound in faith, not paying attention to Jewish myths or to commandments of those who reject the truth. To the pure all things are pure, to the corrupt and believing nothing is pure. Their very minds and conscience are corrupted. They profess to God, but they deny him by their actions. They are detestable, disobedient, unfit for any good work. O le Faitauina o nā whionga pa ia. O le Tusi Faitau le ata sau wha. Faitauina le nei tūla. Maua le Tito mua, fai upu mua, se ia o sifuru ono. Tito mua, mata mai Faitau fai upu mua, se ia o sifuru male ono. Whaafonga mai al Faitauina o nā whionga pa ia. O Paulo o le au nā le atua, ma le apostolo Yesu Keriso. Ona o le Faatuatua o e wa whiriwhiria e le atua, ma le iroa le leo le upomoni e ui ai i le Amio atua. I le whaamoe le ora whaavavau. Na fola ina maitau sanga o le vavau e le atua. E le mawhai o na tala pepelu. A ua whaalia mai na nā lava fionga i o na pō te tauai. I le tala inga ua tu ina mai a te au. E tusa ma le polo a inga le atua lo tātou whaola. Ia tito lo lava atali. I la le Faatuatua ua tu uteli. Ia te oile alo fatunua ma le Manuia mai le atua le tama. A toa ma ke riso Yesu lo tātou whaola. O le mea le nei ua o tu uai o i ke reta. Ina ia e whaatonuina mea o tutoi. Ma ia e tō fia toia ina i lea a ai, ma lea a ai. Whaapei o na ofa i atu ai i a te oi. O se e tasi e le matau le angaina. O le tane le whawhine e tō tasi. O iaia na whanau e Faatuatua. E le i tā ua i lātou ua ulawa vale pe Soli i tū la fono. A wā e te tau lava le epikopo o na le matau le angaina o ia. A wā o ia le au ona e tausi i mea le atua. E le fina o vali. E le i tango o fie.
e lē nutele i waina, e lē fasitangata, e lē manu i Oloa, a o lē alofa i tangata ese, o lē alofa i e Amio lelei, o lē Faatauta, o lē Amio tonu, o lē Amio atua, ma lē Amio mamā, o lē taofi mau le upumoni, whaapei o na awa o ina o ia ia mawhaia e ia o na apo a iatu le awa onga e o lai, ma o a iatu i e whina o mai. A wai to o tele o e suru la fono, ua tau sala i upu lea o ngāma whaasese atu, a e Sili musa le au peritomi, e tatau o ne ponitia o la tau ngutu, a wā ua la tau whaaririu ese indisi a inga a toa. Oloa o ao i mea le tatau, ina ua mata pea i le Oloa. Sa whaapea mai le tasi o i la tau, o sa la tau lava perfeta, o tangata ke reta, e sanga tala pepelo lava i la tau, o manu fe ai leanga, o e usu wai ina ai, o le mori mau moni lava lea, o le mea lea ia maa ai, ona e a oa i atu ia te i lātou, ina ia lātou wha maoni le Faatuatua. Aua ne tā ofi i Tala o le vavau wha a iutaia, ma polo a inga tangata o e liu ese le upumoni. Ua mamā mea uma i e ua loto mamā, a o e loto ele elea ma le le Faatuatua. Ele mamā ia te i lātou se mea tasi. A ua ele o lātou mawhauwhau a toa, ma o lātou loso fuatia ifu. Wa lātou ta uane, wa lātou i loa le atua, ai whaafiti ia te ia i a lātou ngaruenga. O ino sia i lātou mwhaalongo se tā, lātou te le whaamao ni foi, i te ngaruenga le lei e tasi. Whaamanuia mai le atua al Faitau ina o nā whionga pa ia. Ia tu mau atu ia te ia le vi inga e whaavavau lava. Amene. O le launga le suafa tamā, le alo, ma le anganga pa ia. Amene. O se whaatalo whaatu i tina uma o sa mōni neia sa whaapitoa. Mō tātou uma o tina. Ai se ia o tau mawhai ia e vatu se whaamalo si au. Mō tātou e tu sai ma le tusi Faitau ni nei aso. Whai maine Manatu Autu, Sili atu nai lo upu matala. More than words. Ua manino le tusi Tala ia Paulo, o le apo solo nu ese, o le au omna Yesu ke riso i lana tala lelei. Ua au ngani atu i lona atali i whaaleanganga o Tito, ia whaia te ngā ruenga lelei mo isi tangata. Ele o iese mata upu tau tina o tā ua le tusi sa Faitau ina. Peitai, e tu sai ma le whaatala ula Paulo i a Tito. Ia whaia se ngā ruenga le lei mo le nuo ke reta. O tangata leanga ma le tala pepelo na taitai. E mo o mia se ngā ruenga whaawau, ma tu uma vai le lei tangata ngā lulue. Mo le nofo le lei o tangata uma. Au sanga ruenga ta tau ona a mata atu si taita i le lei. E le mata uleanga ina lona i ngoe se mea. E mo o mia se taita i ua whaatala le leia le ola. E so i fua i se ola wha Yesu. E loto mamā, ma rofo i tangata. A lele ua au mai anga waa e ta tau ona maua se taita i. E pei ona wha tonu folau wai Paulo lona atali i wha leanganga o Tito. E tatau ona whai matau si mea le atua. E tatau ona tasi lona to olua. E tatau ona Amio lelei, ma Amio atua lana whanau. E le fina u vale. E le i tango o fie. E le nutele i waina. E le fasi tangata. E le manu i Oloa ma le anonoa i o mea. E tatau ona o lai se taitai. O ia ke riso le ola. E pei ona whaana nau iai le apo se tolo nu ese. E le whai ngō fia mō tātou tina le lui ua au mai. E le ei fo ini tiu te whātina o au mai ai. A le upo Samoa o se whaalongo pia iai, pe a whai se whaatau o whale uporu Samoa.
I mea nei o awa, ma whailoa enga I whaapea. Ua mai a nei le Faatau pa ia sa ta pena whaafawhine tō anga. I oe tina, o se ngaluenga ua mai a tele o na tapena, ma ato atoro na whaatino ina. Whai mai Samoa, e whaasino, ma whaatatau se whawhine. Po sisina tō anga. Ua whaapena ne ngaluenga, ua whaatino ina e Paulo, Lona atali I whaaleanganga o Tito. O le Faatuatuanga ua ave I le isi tangata, na te whaawau se ngaluenga lelei. Ma whaatino lona ato atoa, whaale atua. Ua toi wha manatu mai le manatu au tuole nei aso. Sili atu na ilo upu matala. More than words. Amu ia o tina, pe awhai ua whaatou anga o na e whaatino o tiute. Ma whaiva whaatina e Manuia ai a inga ma isi tangata. Ua e whaafawhine tō anga o whaiva alo filima, whaatina I te tono a inga. E kāle sia, nuu, ai maisele atu nuu. Ole Sili, o haia whaiva alo filima. Ioe, o tātou winga tau sa afia, ma lea lofa I so o stangata. O a upenga Sili ia tātou te manu malo ina ai le fili. O au, ma oe, o pae ma au le mafola folai mea uma. Pele o le manao ea leo o Paulo I a Tito. Ia whaafawhine tō anga o na whailenga luenga I le nuu o kereta. Ina ia ola le nuu, mai loa ke riso I tangato le e kālesia. O le ato atoa o na lelei na whaatino o tātou ngā luenga whaatina. Iso o se mea ua o foina I airo tātou wola. Ato ai ma Amio mama, ma le tau sa afia. O te tali tonu, ua sili atu fo ile nā, o na leo tele na iro le upu, matala. More than words. Paul and Titus had visited Crete. Paul may have visited Crete for only a short time, but that was why he didn't have enough time to complete his work. So he gave Titus the authority to continue the great work in the city of Crete. It was not an easy task dealing with the false teachers. They led people away from God. But in order for Titus to change lives in the city, he has to have strong character and good qualifications according to Paul. Here is the message for us mothers. Our families, our churches, our country depends on us. We are advisors to our husbands, our children, our communities, so we have to be patient at all times. Our characters and behavior matter. Being good is more than just words. In Jesus' name, Amen. Whaftai le matango whia le whawhangaina, o le whiau momoli mo I tātou Samoa I le nei tuaso. O se naupu whamalosi mo le aso tina, mai e pei o le moa, nā te au whai o lana toluai I lalo o nā paau. E whamatala ai winga o le tina alofa, le tina Samoa. E whamatala ai o winga o le tinga, nā te pui pui I lana whanau. E wha pele pele, a o ai foi, e malingi to ulu maroi mata. E wha pena foi Jesu Keriso I le taimi. Ina ua ai a Jerusalema I le whaati ngā na o iai o perfeta. Ma I la tauna tu ina mai e le tua, ina ia teu teu leo langa, o le lalo langi mai te tonu ia Jerusalema. Peita, lai se tasi na sao mai ai, na malili umalava o I la tau. Today is the day we look back to the Bible. While Matthew is recorded in chapter 23, verses 37 and 39. The metaphor of a hand that is covering her cheeks under her wings is to symbolize the love of a mother
for her family and her village and her country. Perhaps she protects her children from danger. But most of all is the picture of God that is hovering over us, protecting all of us from dangers and leading us today. The word today, more than words, it was more than enough for all of us to receive. May God bless Mother's Day to all the mothers around the world. In Jesus' mighty name. Amen. Tātou pepese atu I le atua I le viinga ua Sauniga. O le pese le nei, o le pese au alofa mo tina umalava o le lalolangi. Usi maia o lau whaafonga. Se
Manatu le ua tatu wang mai le fai unga ma le si uir tatu tapu inga le nei sa o te momoli atu ngang whaftaitele i lau sunga ni fai au Samuelu ia tu sa ole ta inga o tapu inga naitina o le nei aso whaftaitele foi. Thank you so much, Babra, for the prayers, and as well as Sierra. Ia papena foi Soli mo Lotu i le nei aso. Mo le tulanga whaftai so Fuata pena. Ia e na o le atua e sila fia Loto le tangata. Ai mo le nei lavaso, whai ia umasui o le tatu au nanga ma le tatu au Loto le nei aso. Ia e mātou te whaftai atua i Samoa. Ia nātou fo ina mawhai o na tāpua i whaatasi. Marisi ufonga o le tai au fau le nei aso. Ia o se mea ua mawhai o na o iai le malosi o tina o le nei kāresia. Ia e mātou te tātou te whaitapua inga whaatasi ai le nei aso. Mele, ia, mori atu le ngang whaftai Samoa, ia whamania me fwoi le atua i whi au ma ngā ruenga o lo whamaru maru mai, i le nāwai ia so fau i whi au ma ngā ruenga, whaftai tele lau sunga le ni whai whi au, ia mo le taita ia o le tātou le lotu anai tina o le nei aso. Ia, Manuia tele Samoa, le nei aso o te toe, whamatoe whamani atu le aso sao tina. So i fua. Tātou whai u i le talo. Ua au le ina i lau o ta maitai. Ua ta oto atu i lau maunga mawalulunga lo lātou Sauniga. Ua e whapa ia i a te i lātou. Ua atua toa fo i o le ola o le Faatuatua. Ua sāwa vali ma pepese i lo vi inga. Le atua lo mātou ta mapa ia. O le atape ape i mātou. Ni lingi mai le Manuia i le mātou nei whai ngā malanga. Ma le nei vai aso i le suafa o Yesu Keriso. Lo mātou wali i ma le whaola. Ia Manuia le aso tina. Amene.